Ai, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hi kha hi lula hi Ben Mayengani na ku va a trendini ka YouTube. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra 29 September ni kha ndzi yingiseriwa music of course wa Xitsonga hi ku hina vhele leti rhandza music wa Xitsonga. To be specific a ni yingisela ra Rifla Boy le ka Makana. Ivi then ni fika ni nghena ka YouTube ni explore ni ra ku vona ku trenda yini hi ku vhele mina ni ti rhandzela genre ya Xitsonga but at times na vona letin'wana ku hi tinghoma leti nga ku trendela. So ni fika ni nghena laha ni fika ni kuma ku heyi nghohe yi humile ka main YouTube ka main hi vula laha ku loko mi fika mi nghena ka explore yi huma laha ka main page ya YouTube. Sweswi mi swi vona ku a ni fika ni tlika ni la ku vona ku a yi ri ka number 1 ni fika ni kuma ku a yi ri ku trendeni swinene a yi khome number 24 like a yi huma ka main page ra YouTube. Of course loko se ni ya ka YouTube music na ku yi kona obviously nakona yi va yi kha yi humile so yi hume hinkwako loko munhu a za huma na hala ka yena ni ka main le ka nawu le yi va yi tirhe kahle ngopfu video or music wa yena so ya dona di hume na le ka nawu di huma na le ka yena ka music straight of course nakona di nga ka position number 24. Ya leswo kombeta ku hayi as Vatsonga ha kha ha kula loko swi fika ka mhaka yo streama music leswi nga mhaka kahle swi ta encourage na letin'wana ti-artist ku va chela music online because swa ti-CD sweswi ayi ingaku a swa ha tirha swona loko phela ni ri ku vulavula album ya Ben Mayengani yi sungule yi kumeka online na le ka YouTube already a yi ri kona loko va yi xavisa ma vonanyana lero a ku nga na need yo munhu a xa CD hi ku already yi kona ka YouTube ku munhu a kota ku yi stream. Ya so ni nga vula ku hayi congratulations to him hi mhaka kahle ha kha ha kula as Vatsonga loko hi kha hi stream loko a nga za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.